November ni som paruk sang ni som ni panga chol ni ania bazar thlir tu te chibai ule kan video siam na ber computer chet wangin kan han khai lak dewa bazar thlir tu te hriat thiam na kan deal tak mewani asar hulain ti chuak thailo maila Bihar state in than pui wok vet chanchin kan han soi ve thuanga sarkar thar siam tura NDA malak na chungchang update te po kan soi don nia kan hriat angin Bihar a chon National Democratic Alliance NDA chon ne takin sarkar nan siam don ti achianga Nitish Kumar chu Bihar State Chief Minister ani le ngei don ni in alang boka Nitish Kumar chungchang bi kin soi masate ang kumsom sari palimi ama beitu tele media then khatin a politics khel dan chu lal hrim tumna ril ru chau pumi tia palturam tia mingleman vu asak Nitish Kumar hi voi somnan Bihar Chief Minister ni turin lak lu ani le ngei rin Nitish Kumar hi kumsang hazakwa somnga pakhat March ni khat khan Bihar State a Bakhtiarpur khuwa piangin apa chu India ram zale naswal tu zingami Ayurvedic Dr. Kaviraj Ram Lakhan Singh ania anu chu Parmeshwari Devi ani Bihar khopui Patna College of Engineering tuna National Institute of Technology NIT ni ta tangin sangha zakwa somsari pani kha Nitish Kumar hian electrical engineering zirzawina graduate akumle sangha zakwa somsari pathum February thla khan zirtir tu Manju Sinha chunupu yanaya fapa pakhat Nissan annayani Lalu Prasad bula politics khel vetanin Jaya Prakash Narayana hovin Bihar corruption dona be puyan thaka heti la hian Nitishian Lalu chu ka u ti in na soithin sangha zakwa somsari palia Maintenance of Internal Security Act misa mangin manania akumle sangha zakwa somsari panga Indira Gandhi emergency pon wangin manle ani bok hemi nuyan Janata Party ezoma sangha zakwa somsari pasari chon MP chu vea Janata Party hian India ram chanchina bung thar siamin Congress nilo Prime Minister masaber ni turin Morarji Desai chu Prime Minister anita Nitish Kumar ro MP a atling zawloni sangha zakwa somriat pakwa Lok Sabha MP atan thlantlina nia Union Agriculture Minister ania sangha zakwa somkwa Bihar Chief Minister atana Lalu athlantlina ni theinan Nitish yana tho hlok le akumle sangha zakwa somkwa pakhata po Lok Sabha MP a thlantlin ani le tani Lalu nenan inkar hi tharei lawa sangha zakwa somkwa palia Nitish achon Lalu bein Bihar Janata Dal Party ngettaka cheltu Lalu hi ngam talwa sangha zakwa somkwa pali hian Janata Dal hi chu asanin Nitish chon George Fernandez nen in Kopin Samata Party andina sangha zakwa somkwa pasari khan Lalu po in Janata Dal chu asanin Rashtriya Janata Dal RJD adin veta bokani sangha zakwa somkwa pariat kuma Bharatiya Janata Party BJP kai shwainain NDA chon sarkar na an siama Prime Minister AB Vajpayee kai shwaina hnuaya Nitish Kumar po tilve in Cabinet Minister ania Railways Minister te Agriculture Minister te Transport Minister te po nia mase sangha zakwa somkwa pakwa August ha Gaisal Rail che sual wangin Railways Minister atangin abanga heti la hian AIADMK anin nu do wangin Vajpayee sarkar pot la zuya anu loka in thlan pui nei la in amaya chakjok in Vajpayee chu Prime Minister aroni le tani kha kumsang niania avoi khatna Nitish Kumar chu Bihar Chief Minister atan lak luania mase MLA nei tamtok lo wangin ni sari nuwa Chief Minister atangin abang le ta sangni le pathum kuma Samata Party chu Janata Dal United alu puya sangni pali Lok Sabha in thana Nalanda atangin MP atan thlantlina nia sangni le panga MLA in thana BJP le JDU tangrol chuan Lalu kai roi RJD pai thlain Bihar rowan rail tana sangni soma phei chuan mai na sa ne na changin Bihar rowan rail le ani kumthu marala BJP chuan Gujarat Chief Minister Hlui Narendra Modi chu an Prime Ministerial candidate ani don ti an puan nuwa Prime Minister ni beisei Nitish Kumar hi lung oilwa NDA chu asana engtika ma BJP thopui to lo tur thu sain BJP thopui le ai chuan thi adu jok thu asoi hialani sangni le sompanga Bihar in thlanpui Nitish chuan na u Hlui Lalu chu koplein
JDU chu RJD baka Congress nen thok howin Grand Alliance Mahagat Bandhan an din ta a Bihar state a seat janhi somli pathum ama seat za somsari pariat la in ne takin sarkar nan siama Nitish Kumar chu chief minister anile ta a mase sangni som pasari lalu afapa Tejaswi Yadav chu corruption thu buai siam sakania Nitish Kumar chuan Grand Alliance chu asan le ta a Chief Minister atanga banna thelu ni lala in NDA zoma Chief Minister atan laglu le ngalani a BJP MLA Sushil Kumar chu Deputy Chief Minister anita thunga lalu le Paul Tenti thei an nei lo chiang hle Chief Minister ni chungin sangni som pakwa Lok Sabha in thana MP a chu a sangni somni Bihar in thlan puya MLA chu le chungin NDA chu asan le a Eptulam Trang Rural Pol India Block a tel le in India Block roi tu langsar berani a mase India Block hian convener an ruat du lo wang le Congress President Malik Arjun Kharge chu Prime Ministerial candidate ani wangin alung oi lo le a sangni somni pali a chon Mahagat Bandhan chu chuasan le in NDA a akir le a Chief Minister rawani le mai boka Chief Minister voi kuani na anitani Soitongin Nitish Kumar hian lalber le thuber ni duwa in son kulna sat ema wangin Palturam ti in an ko hiala mase Bihar state a mason na thlena dan le thu pe ken ko konga faka hloa corruption thu buai nei lova hei wanghen Bihar mi puiten an du vetlat thunga chu mai chu ni lovin lalu wanga Bihar state in ram chung mi pui zongjong nui zatan hloa jangul ras ti tongkam hial omlaya Bihar ron soi danglam tu ani wangin zonglor na sama se Nitish Kumar hi Bihar mi pui tam tak thinlunga atlana tat zelani Bihar in thlanpui result chiarnia poster lar tak chu Tiger Abi jinda hai sakai chu la nung renge ti inziana Nitish Kumar thalak lian pui chuan na chu ni a Nitish Kumar beitu te na hrisel na thalo ti tele lalna le thunei na chau duwa zonglor tian soisel na sang kara ading chang le ta thawani Bihar in thlanpui a hian thilmak danglam taka thlenga vote mutamber party chu RJD an nia ma sen chaklo chiang hle thung Mahagat Bandhan MGB hruai tu RJD hian party mala vote an mutam bera chuti jungchuan Bihar in thlan puyan chu ve to an chet ber tumania MLA somni panga chi an nei ani Bihar in thlan puine zota ka khan NDA chon seat janhi somli pathum omna state a hian seat janhi pahni an la a BJP le JDU baka party te naw dang te tho hona NDA hian chiangkong takin hne na an changani Election Commission in data ti chua chuan RJD hian vote la zongjong za somni pathum man hmua BJP le JDU ai po in vote an mutam zoka kumsang ni somni in thlanpuyan vote mu za somni pathum point pakhat ai nan mutlem hret thungani heti chunghian RJD hian seat za somli pathum an chua seat somni panga chi an la theya kumngaliam ta in thlanpuya khan seat somsari panga an la a tuntuma hian seat somnga an hlo tina ni chu RJD hian kumin in thlanpuya hian vote noi za som panga singli sang rugle somnga panga an hmua BJP in vote noi za singriat sang khat za somli pathum man hmuthunga RJD in seat somni panga chawon lak lain BJP hian seat somriat pakuan la thung sia anin thlau veng khop mai RJD hian BJP aya vote noi som panga vel zeta hmutam jok si in seat somruk pali in an la tlem jok ani RJD hian seat za somli pathum man chua BJP le JDU chon seat za pakhat ve an chu thunga he hian chiang taka entir chu kalphung le ti dan mu mal tak nei lem lovin RJD hian candidate an siama vote hnual si tlingzo si lo an tamani engpo ni se tlai deuh to na Bihar in thlan result kim chang hi document atan po hansoi ve rengila Mahagat Bandhan in seat somthum panga an la a hengzinga somni panga hi RJD in an la kania Congress in seat ruk an la a Left Party Communist Party of India 10 seat pathum man la a Indian Inclusive Party in seat khat an la ve bokani NDA in seat janhi pahni an la a BJP chuan seat somriat pakwala in JDU in seat somriat panga an la a LJP Ram Vilas in seat som pakuan la a HM in seat nga le RLM in seat li an la ni BJP
JDU len tho pui party a hruai tu senior te chuan sarkar thar tur duangin uluk takin ro mannan siam meka nimin zinga tangkhan chief minister Nitish Kumar a Chennai na heng hruai tu poimo te hi anin mukhom ani chief minister Nitish a Chennai na hian JDU working president Sanjay Kumar Jha le union minister Rajiv Ranjan Singh te chu thleng ma san ni a deputy chief minister Samrat Chowdhury le union minister Chirag Paswan te po Nitish ai na hian nimin khan muan ni a JDU hruai tu senior Vijay Kumar Chowdhury le Siam Rajak te baka JDU MLA thar te po meeting a hian an tel ve bok he meeting a hian Bihar NDA sarkar thara cabinet member turte portfolio in sem dan turte sarkar laklu in khom nei dan turte po an soi ho ni in hriat ania NDA tel party te hian Nitish Kumar chu chief minister atan an pomveka wangin boinan nei don lo ni na langa LJP Ram Vilas hruai tu Chirag Paswan chuan NDA chunga boina omanga soi hi chu politics a in beina ni nena kan chandana tang hian kan tho hona that zia langani ati ni zan thleng khan MLA atana thlantlin then kha chuan patna kho puyan la thleng lawa naktu ga hi chon MLA ten patna kho puyan thleng kim to turanga yani a hemi nu yan zau zok le kim chang zok in sarkar thar siam dan turan soi ho to tura be se ani a ni lai ni November ni somni pani hian Bihar sarkar mek tram hi top dona hemi ma hian sarkar thar tur hi pe felangaya tholeni hian chief minister Nitish Kumar hian governor Arif Mohammed Khan muin chief minister atanga banna thelutin sarkar thar siam dan turan soi dun ngal donani voin hian Bihar state a district zongjong a NDA hian lom thu soina hun mangin kong an zo dona thotan ni hian NDA a tel party te chona hran pa thewa meeting nein an party thewa leader turan thlang chuakanga chumi hnuah central BJP hruai tu te kai hruaina hnuaya NDA chunga all party meeting chu a hranin nan nei leang bazari lo thlira wangin kan lome